Masantos siya agaw ud si kayon amin kabaluyan. Wadya akad arapan nyo. Paano kontraan? No antumay, imbaga, tangangan, nun Apolonia, ud kaparaturan. Punsyana. Alright? Rock and roll. Pasok. Intro. Preview. Unaan. Siyempre, iraratay punsyana. Maksil sulayag dararatan. Katong dapat sa unaan mong gawin. No nayari, ag mo pangingin kan may baboy. Ag mo papakisan may baboy. Tano apakis mo tay baboy, tumatik tan. Sa ilayag daratan, maksil so pakarengal da. Automatic, markaan da no may kulay punsya. Katong sa unaan mong gawin, ag mo papaakisan may baboy. Kumadwa, dinuguan. Atan sa unaan niya iluluto daray kusinero. Dinuguan, the best. Na syarap. Aray gwa darate aro matutuo. Paano undakal may bagisan? May amay sog delaw. Katon aman mo sugawam. Paano mabayag yan na upot tay dinuguan? Nyara so ilaw mo. Epektive ya pamparakal na dinuguan. Tapano nilusob ka rin punsyano. Dakal nin siya'y dinuguan. Laukan mo'y pantol. Aman. Saba, yapunte. Laukan mo na tabyayong. Siyempre, sa pinakadabi siya ikargam ditan. Rambo. May chinilas. Aman so pampadakal. Posibilin aga simakit so pangatutan kakangangat. Pakanta to ano ni Karnita. Chinilas laman ayawa. Rock and roll. Siyempre, no dyan pa nagluto la, katungtong mula may kusinero, bagamlad si katoy ano nayari, tabangan tulay timpla. Anta ang gano masamit may matabang tay timpla. Iraratay punsyana, mabalaw iraratan, manunaan tan si Ken, si punsyana tayo. Mabalaw tan na mo, sangka ang gano banditan, sangka balawan tan. Amang may kumalo. Gagawin mo tabangan mo. Kumapat. No kasabi ka buwasan. Iraratay arum yaman pupunsya. Walay kanya-kanyan orasyon dararatan. Paano aga naupot may handa. Natan, siyempre, sa gawin mo. Gawa kay orasyon mo mo. Walay anong nangkon orasyon niya ginawa da. Nang kargarat garapon. Na may handa da. Insan da inyamot. Mainga po yung makanengneng. Uman sugawam. Paano ga na basta-basta na upot tay handam. Kumalima. Dapat walay lookout mo. Paano antam no siya pa may unsasabitan papaway bisita. Nata no syempre no anengneng tula may lookout mo. No siya para may pimaway. No pimawil ni raratan. Kabisado tulara. Balo, wala rin aroma punsyano ditan. Pansalat iray kawis. Katong dapat sa tandaan mo talaga, may lupa. Kumanam yaganggan, no walay punsyam. Kaya so dapat mong gawin. Tan si kara, so pinakadabes, siya makatulungod si ka, no walay punsyam. Iraramay man kikitiring. O iraramay matsanti. Muanta may matsanti awa. Tribelabat kabaluyan. Amay matsanti, singam alaba man kitirer. Balat sa kabalik tarantuman. Nan saman, butang day lamisahan. No inimbitaan dakad kasalat, butang mo'y sakay lamisaan kanda. Amin ya, unirong di man jad lamisaan. Sika sumampakan saman. Butang mo'y plato, kubertos, amin, di gana-gana, butang mo man. Sika sumanserbed sikara. Aman so labay ton ibaga may matsantis. Irarama na may kitirer tan iraramay matsantis. Katungtong muraman. Nung nayari, sandaray laba so ipakargam jad plato dara may akipon siya. Siyempre, tano sandaray so itramod saratan. No medyo makapal sulo pa da balot, pawil laram pawil. Siyempre, tan talaga ipon siya na Kawaan, makaputor ya sa nagaw niya panangan.
Katunuman sugawam, may kumanom. Katungtong mo rara may mamaliwa sirbidura. Rara may caterer, rara may matsanti. Dahil labat. So eater mo. Wala ni. Kay batula may kumanom ya. Wadin wala rin amang pupunsya na rom. Dapat kin may aka balko la. Paklans kanda sing umay. Nuugaw si idamo. Dapat sa balkoton mo dugugaw. Automatic tan. Pukul-pukul, taba-taba, uwa may bagisan. Gatan na ikal. Automatic. Nujat mataken. Siyempre. Dahil sa tan mo lamot si kargam. Automatic tan. Manlabat. Kumapiton ganggan para saray mampupun siya. Paano makatipid ka dandam? Ibagam, ya bawal ya isempetan iray walad abong. Atan su pinakadabis, ya sakay. Amora papay balkutan, amora isesempetan. Paano, siyempre no, akawalay sakay dito niyang isempet. Gi, kanto. Kimanoy. Nang balkot, dapang balkuton eh, kanto. Kimanoy, kanto. Walay salad to. Siya ang gapo. Uman sukin dararatan eh. Uman su kagagawa daratay punsyana raratan. Katon aya si Apollo niya, ano nabantayan to ya. Umputang sulo to yan siya. Ayo wanto alalamo. Aya. Kumawalon gangan. Kumawalo ya, tasi nga infinite. Patulak-tulak laba ya. Nga to laba tanay ni papawil-pawil laba. Aya so pinakadabis siya gawo misakay. Sa ipainom mo, danom. Painom mo laray danom. Kimang gastos ka ni. Pinakan mo lara. Pansop drinksan mo nira. Katun dapat. Atan danom la ipainom mo si kara. Awa. Gailatang posiblin. Manana mo ni resop drinks. Talibre lang ti panangan. Hanggang inuman da. Dani na salew. Aman sugawam. May kumawalo. Danom la ipainom mo si kara. May mineral o may nawasa. May nanlamuyak. Away la ba? Nagdaka inayo-ayo. Kumasyam. Atay salad. Huwag mo basta-basta ipapawaitan. Tanuan ng datan, nagdatan tundaan. Atay salad. Dapat ikimulabatan dyan sa ramay importantin bisitam. Pilim so idam mo. Tanuin ni idam mo'y sakit sa hararatan. Pati anak, pati ugaw. Kerawantutan. Untan supunsyana. Ang gapoy atrasan tutan niya panangan. Mas lalo tay salad. Tamasamit. Tandaan mo tan. Ha? Nyala may kin. May samput. Pinakadabis. Nyala may samput. Tam pinakadabis siya gawon mo. Paano makatipid ka. Tan naiwasan dakaray. Punsyano. Yasi nga si punsyana tayo. Yasi Apollo niya. Sa pinakadabis siya gawon mo natan saya. Agkalaman na handa. Akin man handa kanino isubli mo lang lamang tay handam. Visit. Panisya mo amot. Siyempre surubon ta kan walay punsya. Agay kala panangan tanay. Punsyano amot ginawam. Basta wala asiwag tan asingob ko tay ken angob to tay bawang sibuyas kanto ay automatic tan. Mantimpla lay kalamansi, tawyo, kanto sili. May babagadan first coating. Aman. May tipong singakin mo laba, singa dinakdakan kanto eh. May tariwan eh, sing medyo tariwan desert. Automatic. Ginawam. Nya so bonus round kun si ka. No antam ya dakel so ugugaw ditanjad si kayo. Mampun siya ka. Itaon mo man. Yawalay urong. Paano dayset so ulajad punsyam. Mas lalo no panangugto. Pero natan, tawala lang ti ay pandemic ay walay COVID. Hari ugugaw natan, walad ka kabungan dala. Walalay online class. Katon sa pinakadabis nin gawon mo ditan. Amay kumasamplo. Kalamampu punsya. Visit na rin kasibla animal. Mampunsya ka, saan mo isibla? Kalaman pupun siya. Pero panangasim. Nulakad abong yo. Poy may salad ha. Miyaka na. Atan labat so ni baga ya pigarang ganggan. No mampun siya ka. No gabay mo talaga makatipid.
no wala ni antayuran kin effective yapan pa tipid no walay pun siya tan i-comment nyo laba di tadla sab ta paano kin pakaralak lamo no paano to wa kaya si kapantat mangiter na masantos siya agaw si kayo namin kabalayan kura yan ang bantay ad sayan video balbalaga salamat ad si kayo namin tan mi akan tila tawalay punsya itagar yulay punsyana.